Om Swastiastu, Om Swastiastu, tes tes. Apakah suara saya jelas? Om Swastiastu, oh masuk suara. Om Swastiastu. Semeton satu balik channel kecunduk malih sarang titiang Madi Sugianto. Ika panak ya Allah. Arang-arang titiang mesatwur yang tukan wenten pekaryan sana wajib karyanan titiang. Enten luang bulan sampun titiang enten mesatwur. Kabenangan makin purnamo, wawusan muspo, ya itu mana titiangnya mesatwa Bali. Nah ini satwa jadi sana jagi bakti yang titiang mamurde Wirata Parwa. Nah Wirata Parwa puniki kacerita ide sang Pandawa kairing untuk Rabi Nida Dyah Drupadi menyamar utawi nyaru. Nah, nyaru niki ring wewidangan Puri Wirada. Sang Arjuna dados anak bancih pinaka juru uruk igel, juru uruk tabuh. Nah, nika sang Arjuna. Yang rakani desang Yudhistira nyaru-nyaru dados kangke ahli agama, ahli sastra. Ide sang Bima dados belawa utawi juru hebat dikering Puri Wirada. Nah kula Sadewa dados pengangon sampi taler pengangon jarang. Lantur haris ide Dyah Drupadi dados panyeruan dados penyeruan sang Prami. Nah, sang Prami ring Wirada mapesengan Sudesna Dewi. Yening Dyah Drupadi nyaru-nyaru dados penyeruan kawastanin Nyi Sulandri. Nah, niki kacerita makin risedek Nyi Sulandri mekarya ring pewargan utawi ring paon kacinya antuk Mahapatih anel-anel rike ring Puri Wirada inggih punika Patih Kicaka. Patih Kicaka puniki wantah arin ide sang Prami rike. Arin ide Dyah Sudesna Dewi. Nah, niki nak nepotisme zaman dulu nika. Yen raka nembrabian dados Prami, harine dados Mahapatih. Ring Astinapura talar genten Dewi Gandari dados Prami rike kaambil antu Prabu Desrastra. Rakanida Prabu Gandara utawi Sekuni ngitungan talar rike ring Astinapura genten. Nah niki ring Puri Wirada. Mahapatih Kicaka puniki kasungung sakti mawisesa. Ring jagate ten wenten presida ngasorang Patih Kicaka. Wantah sang Bima kemanten sane presida ngasorang antuk kukun nidanya. Asa punika. Nah rikala semengan puniki, rikala semengan duk Mahapatih Kicaka ngingakin Nyi Sulandri maupun pun rika ring pewargan premangkin ide sang patih jatuh tresna, jatuh cinta ring Nyi Sulandri. Ko mawinan kantun semengan niki gegesonane sang Patih Kicaka pedak tangkil ring rakanida ring sang Prami ring Sudesna Dewi. Singgih mo aku nemis kadi mangkin ditiang mangihin anak istri Listuayu. Cek premangkin ditiang sakit mo agung.
Kimauan sakit titiang nenten presiden katamanin antuk balian antuk dokter titiang jatuh tresna kapining penyeruan mo agung sani makaryo rikoring perantena yen wantah kangkat yen wantah mo agung suweco jagi ambil titiang kangen rampi asa punika pawungu patih kicake ring rakanida prami ring puri wirata kagihan ida prami mirengan pinunas arin ide dewa ratu aku adi patih kicake idewa subuh satus kutus adi ngelah rabi dikide puri nu kuangan ngujang penyeruan kenahan cek niste saja. Selamat bergabung Mirah Gaming Channel, terima kasih. Cek niste saja pengide hadi. Kuan subuh satus kutus ngelah rabi kuan. Yen dadi mo agung ini do pesan buen ngalih rabi do pesan buen ngalih kurana cek monto kan kawan sing dadi ngeniste yang anak istri asa punika penyawis dia Sudesno Dewi semaliha mapi tekat ring arini ring patih kicakep sing mo agung titiang becikang titiang padem mo agung yening titiang ten presiden pacang mejangkepan sarang panyeruan mo agung ane madan nyisulan ri adanan titiang mati mo agung tiang tusing ngidang yang sing sido mejangkepan ngajak nyisulan ri panyeruan mo agung entuk Adi patih kicake ide. Yen mone teh liyo nadine subuh lah rapi cek. Haruh heran mo agung tekeni ngadi. Sing ngidang ngeret indriyo, sing ngidang ngeret kena. Apa aja kena hadine jak setato kaulurin tuh nak jelek tuh adik. Sing luwung buku gitu. Aduh mami tanggugroh mo agung. Wantah malih pisan ke mantan titiang jagi ngambil rabi mo agung. Titiang swear. Mo janji titiang dengan mo agung. Ninten pacang malih titiang ngalih rabi. Wantah mangkin pinih hundat. Titiang jagi ngambil penyeruan mo agung. Sen mo waste ngisulan rik. Yenten-kenten becikan titiang padem mo agung. Becikan tiang padem. Yen ketu kedah pangideh adine boko ketu suka ben mo agung. Ngok subuh ngide holas tekene ngide do pesan buen ngalih rabi. Ada nendungan mati tuh besebetan mo. Pas ketu adi ngulurin indriyo subuh satu skutus ngelakurannya nu masih kuang. Nah kewalo kene nya nadi. Nyen buen cepok nyen mo agung mice yang dewo buen ngalih rabi buen acepok ingatan sud ane tusing dadi buen asa punika penyawis runtuh wacana nide Sudesno Dewi kapining patih kicake Aing mo agung suksemo pisan sampun mapi ceng pasikian titiang yenten kenten adanan titiang mati mo agung suksemo asa punika penyawis patih kicake wih premangkin garji teu egar liang santukan pengabdin idone sampun kedagingin tuh ide sang prami rikering puri wirata. Wih, kelisan satri.
jelasan carita mungkin ampun semangat. Kari ngeremang niki janyijik niki pada kicako ngererah ngisulari sani sedang maupun pun riko ring pewaraga. Wih, jak nyelempoh nyemah patih kicako sekali ten maho patih. Wih, nyelempoh bun sado ngaturang sebat. Udah adi nyusulendri. Neme sekali mangkin titiang nyingakin anak jegek listu ayu sekali dewo. Sek gorek rikiring puri wirato sing taen tiang nepukin anak jegek buku dewo. Kita masih para widodari ini di Swarga Loka. Sing ada nyaihan kejegekan di dewo. Nah kene yang nadi. Adi apa nama? Beli ini patih cakep. Anal-anal dini di puri wirata. Jak gelah makenah masomahan aja dewo. Jak cendak dewo harus nyak tekeni. Lah. Asa puni keruntuh. Bawas patih kicake. Kapeni nyisulanri. Wih. Kameg-megan pisan nyisulanri. Rianto kan kaojog antuk patih anal-anal ring puri wirato semalih mapinunas mangga ragane kayun dados rabi sang maho patih. Adi nyisulanri dewo tulungin diolasin isinin kena beli ini sawireh beli jatuh tresne kapeningi dewo ngudiang dini dadi penyeruan luwungan dini ajak beli bangado aja beli metekan kasugihan beli ini tutup tinggalinnya di karang kepatihan metereng mas lako perak perungu pipis arah liung bangado benaja ngelah ngitungan kesugihannya dia cenak adi jadi apanya jadi rabin gelah tuai dewo nyentuah hadinya ngidang nulungin beli jak sakit kasmara wanta hadi tamban beli ini oh gelah main lah karena suban kepeningnya dewo sawireh beli sakit kasmaran wanta hadi si dong ubadin apa ngidang matungela mejatuh karmu mejangkepan aja beli apa ngado aja ngitungan kasugihan di karang kepatihan suwon megaya di pewaragan aduh wah suwon gobo jegek ini sing cocok di juru masak badang uyak mansing ada anak di karang kepatihan ngoyong lo oh ayahin beli itu ayahin beli suwon dari penyeroan keco patih kicak ampurayan pisan titiang Gusti Patih keselegan kadiraso titiang miragiang runtuh wacanan Gusti Patih kapening titiang puniki wantah wong jero ninten anut adung kami lantuk patih angkung anal-anal rikiring puri wirata titiang wantah penyeruan ampurayang titiang dan presiden agingin kayu palunguh Gusti kengkan nolak ketau nih madana lo blog yen nanti nolak kena gelahe sing dot dari anak sugi ngudiang dini dari penyeruan luwungan dari rabi Gusti Patih agung anal-anal dini di puri wirato blog dari nak lo blog ujang dari penyeruan ujang dari pembantu jadi yang pangidang dari bos tuh nak pikir yakin li kok ada kuranan ya beli kasapuni keruntuh wacanan dosang Patih kicako semalih nunik ngambil tangan nyisulanri sani mawinan itu kagiat permangkin berhenti pedih nyisulanri
sake monten kesisian untuk bedeh ragan kecawes talerantuk baus alus ampurayan titiang Gusti Agung patih junjungan titiang santukan nadak saru Gusti Agung ngarseyang mina kadi padewe kan titiang ini stos kadi niki piceang titiang ngalah titiang jagi nguningayang ring yayah renan titiang ring meme bapan titiang santukan dan perurun titiang permakinnya wis pengarsan Gusti patih. Nah, lamun gitu, jadi memurahan, mau mulih malu, murahan deken memen mapannya ini. Kengken yo cara nyai apa ngidang, jadi rampin gelahi. Mapamit raris nyisulanri. Menangis nyisulanri. Riantokan kanis teyang. Merasa kapining dewek sampun niste malih kanis teyang. Antuk mahopate handalanan ring puri wirate. Sana makin. Nyi Sulandi ngererah raben itu sang Bimo Belawo sani sedang mewat di kering pewarga. Dikoraris. Nyi Sulandi nguningayang inik parisolah mahopate kicake. Beli aku. Becikang Pademan titiang beli. Riantukan titiang sampun kanis teyang. Kanis teyang antuk anak lanang beli. Beli Agung Belawo. Pademan ragan titiang beli. Kagiat itu sambimu. Sani nyamar dados Ki Belawo rikoring puri wirate. Disampuni miragian. Mirengan pesadun Nyi Sulari utawi dia Drupadi kalau punika genggen adi cek si aku bingung kapining kamu si aku bingung genggen suruh rejek nagih mati genggen tegarang samatang dengan si aku asa punika penyawis sang bimo titiang sampun kanis teyang antuk patih anel-anel riki Beli Agung. Sang patih Kicake ngarsayang titiang abang dados. Raben hidup titiang sampun nolak aja tune ke titiang. Merasa dewek titiang niste Pademang titiang Beli Agung. Pademang titiang Beli Agung. Tan sipi krodan itu sang Bimo werkedara. Risampunang mirengan. Pesadun Nyi Sulari buku kita. Adi Nyi Sulari dewa. Doa adi jejah. Dojo nunik batas nyeledet adi jangker mati. Bantes patih Kicake aku kok. Elah bon si aku ngematian CGT. Cerik gak itu. Ben manis sing buan Kicake ngemasin mati. Asa punika krodan sang Bimo Belawo. Rianto kan raben itu kan istiangan untuk patih Kicake. Kewalau kini adi. Mapani rago aja nenam dini di jagat wirato nu nyaru-nyaru nu menyamar ini. Paling benar jani rago ngerinci Kang Winayu. Ken caranya apaan tuh sing ketara. Sawireh patih Kicake wantah si aku Bimo werkedara kimane ngidang matiang apa sing ketara. Ken carane lan jadi mesadu teken yang Beli Agung. Ring sang Prabu Yudhistira nunasang rinci Kang Winayu apang kusing irago ketara. Risampun sapunika diglesaris sang Bimo Belawo Nyi Sulari panggil ring sang Kangke. Sang Kangke puniki wantah ide sang Yudhistira. Ahli agama, ahli sastra, riko ring Puri Wirata. Ida nak nyamar niki dados Kangke. Kagelurin raris sang Bimo, sang Arjuna,
Sane taler nyamar dados anak banceh dados juru uruk, juru igal, juru tabuh di Kareng Puri Wirata. Taler nakulo sadewo, taler nane dados pengangon sampai pengangon jaran punika mapupul makin ring Puri Wirata. Nah kene adi beli ngisinin pengidih adine pacang mandemah ya iki cakem kewalo kene. Apang sing nirgunu iraga. Nu yen ketek-ketekan beli nu benatiban irago nyamar dini. Sawireh roras tiban subuh irago menyamar gitu di alase. Kani ben menyamar rago dini di Puri Wirata. Apang tu sing ketaro. Sekena ngerinci kang winanya. Yen adi nyisulandri dewa. Benyap oren iyo patih kicaka. Apang rikalo semangan ngojo kamaradi. Sakewalo ben manis semangan adi sing ada di kamar adi. Wantah sang bimo belawo lakar itu ada di kamar. Sina suboyin sang bimo itu pasti lakar mesiat. Apang saru pasiate mapan patih kicako kalintang wisese. Sakti patuh tekening sang bimo mirip makelu lakar pasiate. Apang sing dingah anak krai-krai saling jagur, saling tenang, saling jabang. Adinya nadi sangar junung. Urukang dininya. Pregino di Puri Wirata. Urukang megamol, urukang ngigel. Apang sing medinyahan munyin sang kicako kal macacak. Tekening sang bimo belawo. Gitu masih adi sana kulo teken sang sahadewo. Nyen ketakangen sampai aja jarane. Apangnya makalukan munyin. Apang sing dingah sang kicako. Krai-krai mecacak. Yen keto bengerinci kang winanyo sinah lakar pemarginya menkengken nadi. Risampun sami mirengang runtuh wacanan Prabu Yudhistira utawi sang kangke sami pada cumbu. Nah, mungkin gelis carito sampun sami bubar niki. Sampun boleh among-amongan ini numargian winayo singin deh benyan semua. Gelisang cerita makin sampun semua makruyuk siap. Jak demen saja patih cake sawireh dibisanya sampun manundangan teken ngisulenri apa ngerawin utawi ngojo kamaridone kalau semangat. Wih, minum vitamin apa nih? Ngajang taluk, ngajang madu gitu pada kita kok apa ngidang sitang. Tapi kalau pacang medemenan sarang ngisulenri sampun melaim mikirin kamar. Iglis ada sang bimo bilawo macelap ke kamar itu sirap mekrubuk. Pun hari sekian Sang Arjuna ampun nepak kendang tunggang ing Sang Nakula Sahadewa sampun ngelebang jarang. Marah ramai munyin jaran aja munyin napedana munyin sampi. Yo macelap makin patih kicako ke kamar nyisulenri. Adi ayu nyisulenri jege gede wo beli subuh sing tahan beli jani lan payung cek marong ngomong gitu. Cacak ketegen sang bimo ben jago ben tenang ben suwengan ben siku wangon ini cek mati atas sang patih kicake. Akhirnya semeton asa punika titiang yang carita Wirata Parwa. Suksema ring Mirah Gaming Channel sampun nonton. Semangat, aku suka nonton ceritanya dan dengerin juga masih suka. Terima kasih Mirah Gaming Channel. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua sukses. Demikian sahabat Satu Bali Channel.
Lain waktu kita akan Mesatwa live lagi. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, share, komentar. Om Santi, Santi, Santi. Om.